harabo twari mu Ihuduma niho baje kudutaramira, arafatika, bamwe barananiwe basubirayo, ariko Nyakazungu arakomera. Turasenga, Bwana sifiwe. Nukuri twarasenze abantu bose mu buryo bushoboze, ariko Imana ikizira ibintu bigenda neza. Kandi ukunguko muhamubona musabwa ntabwo agize igihe kirekire, ariko amasengesho abantu bagaye bamusengera niwe murindiyega muri Kenya. Kuri izo mpanuka zose zagiye ziba akazirenga arabapiriye, ariko Imana iramurinda, arongera kandi aragaruka asanga urugo rwiwe n'abari bazima, kubera gusa agaciro twabihaye k'abayumbi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibagure abayumbe. Ndabashimiye basenze bose, aba bakuru n'abato, abo batavuze n'abo bavuze. Yesu abagirire neza. Tugezega mu mwanya dufite abashitsi kandi tukeneye ko bavuga ta magambo menshi. Mubarikiwe sana.